Mamwe mamaria tukuharireirie Inoro miaraho. Kiama kia DCP kwambika kambeni cia githurano kinini mbere ya rugongo. Honge cia githomo na ateti kuregana na rendekithia ria gutwara githomo thirikari-ini cia kaunti. Thirikari ya Nyandarua gukũrana aria mari na ugi wa kothi cia moko na matari mathomo. Na ruhonge rwa umenyereri wa mititu KFS kwambika gucokereria mutitu wa Soget. Tareki ni 23 naguo mweri wa kanana mwakano wa 2025 ni muthenya wa Jumamothi na nirikitie kwihanda wega thaa 7 cia miaraho ni maingi marikitie kuhanika guku bururi-ini na nginyagia nja wa itoka cia bururi na ukaharirio wega ni njorwe citu cia wandiki wamo ni kwanyu kuhana atia guku Nairobi no heho ningiguthomera mohoro ria kwanjitikaga gitonga wa Wambui. Na tukiajereria ni ati kocha munene wa timu ya Harambee Stars niwe Benny McCarthy ni atogeretia athaki ya timu eno akiuga ni maronanirie wirutiri munene hari kwenda gwika wega mbitika-ini cia CHAN iria cingirite gikiro-ini gia quarter final. McCarthy aretie thutha wa Kenya guikio nja ni Madagascar hari ngucanio ya gikiro gia quarter final ya bao 4-3 cia kuhetukira mikwanjo ya penalty. Akiuga riu itanya inene ni kumba timu nomu iria guthie na mbere gwika wega mbitika-ini cia kimabũrũri iria ciukite. We expected a tough game, but we didn't expect them to be so movement of the ball, really good the way they move. But so first I'd like to also congratulate Madagascar for their passage to the semi-final. I think, yeah, if you come to Kenya and you can perform in such a stage with the fans that we had was incredible. So yeah, they deserve huge credit for having nerves of steel, you know, in the penalty shootout, because it could have been anyone's game. You know, it was fairly open, and just disappointed we didn't take the chances we had. A soft free kick for the second goal that we scored. I think the referee was a little bit on the soft side, so it's a men's game, it's physical, it's meant to be physical, but I think it was a slight touch and he gave a goal and then afterwards he disallowed the goal because of complaints. But anyway, when you miss your chances like that, then at the end of the day you have to replace. So yeah, but listen, Akon, the fans have been incredible. They've been with us, and I think they've pushed us on really, really much. And I think Kenyan football is on the up. Twaicokeria ngatho na gutugiria athaki a kirabu kia Harambee Stars ni wira mwega mararutire. Na tugithie na mbere ni ati muingi wendekithitie atongoria othe aria marekwirwo gukorwo maungumanitie mbeca cia muingi matigithio wira nao ambunge macokere kwaririria ringi mawatho maria mahetukirie thutha wao kuhakwo niguo mamahetukie. Kuringana na muingi kuma Kiambaa marauga mamwe ma mawatho maria marekwira ambunge mahakirwo mamahetukie ni matumite ya Kenya gutinio magoti maingi na kumarituhiria muturire. Charles Gikunga wa Kariuki na ripoti ino. Muingi matora-ini wetereire na uthethuki kuona ikinya riria rigukinyukirio atongoria aria othe marekwirwo kunyitanira hari ungumania uria utumite mbeca cia muingi kuhuthirwo uru. Kuringana na magayagirwo ni thirikari ri na president ni araugire andu aya ni corrupt ri ni kumaanisha indo citu nyingi ni kura ciuraga. Ria ni ngienda ri ni no nyende mubunge wothe urari corrupt ehere pio bunge kuingira abunge ngeru matara corrupt Kenya. Kuringana na Robert Ng'ang'a kuma Gaciĩ Kiambaa, muingi wendekithitie kamiti ya kuhurana na ungumania EACC kuheo hinya wa gukinyukiria ekwirwo aya othe ikinya no mbere ya mathitangitwo matigithio wira na meherere wabici cia gutungata muingi. Yes, uria ni ngiuga ni riri
Mawatho macio rĩ no marege nĩ kũhĩtũkio nĩ tondũ nĩ corrupt Kenya. Nĩ ũrakora mũndũ arahakana nĩgetha aingĩre handũ harĩa arenda. Andũ acio maratongorio nĩ maũndũ marĩa mao mangĩyendera, ti maũndũ ma gũkenia Wanjiku. Andũ acio maratongorio nĩ maũndũ ma bata wao, hatirĩ ũndũ ũngĩ mareka. Koguo twagĩrĩirwo kũmeheria ona speaker ona othe kumia nginya nyinyi. Gũkĩrĩ ũguo mũingĩ nĩ wetereire ũira wa ũrĩa mbunge mamũkagĩra mahaki nĩguo kũhĩtũkia mawatho mbunge-inĩ, gũkũ makĩendekithia kwa ihinda rĩrĩ ũtongoria wothe wa mbunge ya bũrũri gũcenjio na kũgĩa watho mwerũ nĩguo mahote gũthũngũrũrwo na mawatho marĩa mahĩtũkirio rungu rwa gũthing'ĩrĩrio mage kũrutithio wĩra. Chairman ciothe acio chairman othe magĩrĩire gũcenjio, speaker agĩrĩire gũcenjio, andũ othe mũndũ koretwo na kaũnene gothe kũu mbunge ĩyo magĩrĩire gũkorwo makĩeherio, twĩkĩre andũ angĩ arĩa megũkorwo makĩruta wĩra. Mendekithia ma kĩgomano kĩrĩa atongoria mbunge ya bũrũri mararĩ nakĩo Mombasa mendekithĩtie wũira wa ũrĩa mamũkagĩra imanjĩka cia mbeca mbunge-inĩ gũtengemanio. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Ngatho Gĩkunga wa Kariuki. Nake mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa timia kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi nĩwe Susan Ngugi nĩ anyitĩte mbaru bara ya ungumania ĩrĩa yambĩkĩtwo nĩ President William Ruto, akiuga arĩa othe mekũnyitĩkana na ungumania nĩ megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Akiaria hĩndĩ ya kũrugũria kambeini ya kũhũrĩra ndebe wathani wa President Ruto nĩguo ũkorwo ũrĩ wa matĩna merĩ, orĩtie aikaria kaunti ĩno kũnyita mbaru thirikari ya President, akĩũria mũingĩ kuohera Ruto nĩ mahĩtia marĩa angĩkorwo ekĩte arĩ ũtongoria-inĩ. Oho nĩ ahete mũkana mũtongoria wa DCP Rigathĩ wa Gachagua akĩmũria atige ũteti wa ngayũkano na mũingĩ wa kaunti ĩno ũrĩ thutha wa thirikari ya President Ruto. There is no nation that can prosper. There is no nation can succeed. There is no nation that can excel in corruption, nepotism and so forth. So when the president declared last week on Monday that he's going to stand in front in fighting corruption, that is my joy. I stand with him. Very good. I protect what he said. I support what he said. And I want him to sweep all the corrupt leaders in the country. We cannot advocate. We cannot support. If there are leaders who are squandering people's money, this money is not ours. When I am given GAF to give to the people, if I'm given leadership to stand and guide other people, now we are going to effect and implement GAF, I'm not supposed to consume GAF. So when the president says that he's going to stand and fight corruption, I stand with whoever is in opposition. Opposition in lazima. It has been there. Now I want to assure everyone here, two-term is a movement. Now I want to assure you that William Samoei Ruto will serve a second term in 2027. And he's going to serve his second term with Professor Kithure Kindiki. And we want to pray and believe and pray for our son that in 2032, Professor Kithure Kindiki will be the next President of the Republic of Kenya. So it's not that we are here for a PR. We are here to declare that we are going to lead the two-term movement. And you'll see the fruits all over in Mount Kenya East.
watu wameanza kutubu vile mambo ilifanyika, na tunaambia serikali tafadhali, tunataka housing levy iondolewe, tunataka SHA iondolewe, na pia mambo ya double pension scheme iondolewe. Wabunge wetu tusaidieni tafadhali, kwa sababu Mungu amefungua njia, na ukiona wameanza kukosana maneno yaendi mzuri, turudishiwe pesa yetu. IBC should be beginning registration of voters anytime now. Please register as a voter, and in 2027 send this government home, which is making sure that teachers are not served properly and education is being disorganized. Education is an equalizer to every citizen, and it's the teachers do their level best to make sure that our nation is equal and everybody has an equal opportunity and is happy to be a Kenyan. Maritie hede ya mathiko ma mwarimu wa thukuru wa St Mary's Kibwezi Jacqueline Mutheu uria wakwiriire mutino-ini barabara-ini ya Kibwezi guthie Kitui mari na kairetu gake makiuma igongona ria family. My dearest wife Jacqueline, words cannot fully capture the pain in my heart since you are taken from me so suddenly. We find comfort knowing that you are safe in the Lord's arms. We will cherish your love, memories. May your soul rest in peace until you meet again. Jacqueline agikuwa tigetie kiumia kimwe meruhio hiki na muthuriwe na mutino-ini oro ucio andu angi eri a family yao ni makuire muingi ugiikia makaya kurumirira wongerereku wa mitino barabara-ini nyingi bururi-ini. Gerifotera Inoro TV Getu wa Garimaria wa Muigana. Egatho wa Garimaria wa Muigana. Na thutha wa thirikari nene kuruguria mubango wa gukuranwo kwa mauge matiganite makiria ma moko ona andu matathomeire kothi, thirikari ya kaunti ya Nyandarua ni yambikite mihango ya kwandikithia andu ethi 1,000 mubango-ini ucio. Muroto wa mubango ucio ni gutigirira andu ethi aria mari na uge wa mawira matiganite no matire na maratathi ma guthomera kothi icio ni mahota kuona mieke ya mawira. Tore Simon Gure aratariria. Tokera ruhonge rwa kibururi rwigie mathomo makonainie na iganda thirikari ikinyukitie ikinya riu na muoroto wa gutigirira ati aria mari na uge wa mawira matiganite ni magia na mieke ya mawira ona mbere ya magite na maratathi mamegie. Kaunti-ini ya Nyandarua thukuru wa kibururi wa kothi cia moko wa Nyandarua niguo amuritwo gukinyaniria tabarira iyo. Mihango ya kwandikithia ayuthi 1,000 kuma wodi ciothe 25 riu ikiambikwo. Nitwaruguria mubango wa kuhe mbeũ njithi certificates uria uretwo recognition to plow running. Nitwajia recruitment kana kwiyandikithia. Kuringana na ndari cia thirikari gicunje kia 92 harĩ igana kia mbeũ njithi mari na mauge ma kothi citiganite no matire na maratathi mangi mahotithia kwandikwo mawira. Minista wa githomo kaunti-ini ya Nyandarua Agnes Njuje akiuga riu ni uhuthu ona thukuru cia kothi cia wira wa moko cianjiririe kugia na arutwo aingi. Hena program tureta jiajiri tujiajiri nira target over 1000 youths nigetha youth itumage na certificate na mahote kuona mawira thini wa makambuni maria manene miako iria minene ona certificate yo no imateithie guthi kuruta mawira nja ya bururi. Muhuthia na wagi wa mbeca ni imwe cia itũmi iria cigwetetwo cia mbeũ njithi kwaga kuingira thukuru-ini icio na kwiyandika mawira. Mbeũ njithi riu makiuria kuiyukia mweke uria uriho niguo magunike. Ni turoria anake na iritu aria mena kothi na kuguo na matire na certificate meyandikithie kuhitukira ofici cia ward administrators aria me matura-ini kana cia MCAs kana mathi website-ini ya county ni mekuona hau rurenda-ini haria mekwiyandikithia nigetha tuhote kumahe certificate. Mubango ucio no uguni aria mari na uge wa kothi cia miako gutuma o hamwe na ruhonge rwa Juakari gatagate ga kothi ingi. Kiganda gia guthondeka mahiga ma kaburo kiria kirega kuhingurwo mwena wa Olkalao gigitanywo kuguna namba nene ya mbeũ njithi. Ni turethondekera kaburo uguo turiguraga thimiti tugekira framework ya kugura thimiti na muthanga na dust tukire na youth ingi muno atuko tukihe mawira hau wa guthondeka kaburo icio. Mahiga kuma kiganda-ini kiu matanyitwo kuhuthika miako-ini ya taoni citiganite kaunti-ini ya Nyandarua iria ni hamwe na Olkalao, Mairu-inya, Ijinia na Njabini. Uguo taoni citu to Olkalao nginya Rurie, Njororok, kuria Mairu-inya, Ijinia
othe we nginya kura Jafini tauni citu nginya Mirangi-ini tugiciikagira kabro nigetha uria itwa biashara mahote kugia na biashara njega. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na tugithie na mbere ni ati bururi ni wandikithitie makiria ma macira 10,000 ma ngurutano ya nyamu cia githaka na muingi makiria matũra-inĩ ma Masai Mara, Kajiado, Laikipia na Tsavo, undu uria ucungireirio ni kuhingwo kwa njira iria nyamu igeragira ucenjia wa riera na wongerereku wa uici wa indo cia nyama cia nyamu. Riboti no yokete o riri ruhonge rwa thomithania wa maundu megie nyamu rwa WRTI mwena wa Naivasha maandĩkanĩire agreement na ruhonge rwa KWS ya kunyitanĩra na gucenjia meciria ma gwĩka uthuthuria na kugacĩrithia ũgĩ wa kuramata ruhonge rũrũ rwa nyamu cia gĩthaka. Honge ici cierĩ ciĩtĩkanĩirie atĩ nĩ gũgũkorwo na ũtari wa nyamu cia gĩthaka itemi-inĩ rĩa gũkũrana mũigana wa nyamu nĩguo kwarĩra mũbango wa gũcirora wega. The service we have formally now released the parcels that the multi-agency team that had the National Land Commission, the AG, when we were delinking the parcels of land that we'll be using to promote research and training for the people of Kenya in the sector. 75-80% of the visitors who come to this country through our own data collections have confirmed that they come for game viewing. So if our wildlife numbers, if our wildlife industry is going to collapse, then it means definitely we are going to impact a significant sector for our economy. And people are driving change, and much of that change is affecting wildlife negatively. So we really have to join hands to make things move in the right direction. It's quite delicate. What's happening in the Mara and the spectacle there and the great things, they are great really, but for those people who know a lot of details, you have a lot to worry about. Hanini nigetha we uri hau mucie nguhe ndagika nini cia gutungania ngo nigetha nyungu yaku ndikahorerwo no ndugathie kuraya turacokereria. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ndugetekere kuiga muturire waku hatikaini gukuo ni ndereva utari na uigiririki ni ugwati munene muno na nikio Petans Driving School and Computer College turi muhari wa mbere kuvundithia utereva wina uigiririki. Weyandikithia Petans uravundithio utereva o hamwe na plant operator course ni qualified instructors mahitũkĩtio ni NTSA ukavundithio road safety skills, first aid training na oho computer packages tugatigĩrĩra ni watuĩka a competent digital driver wina uigĩrĩrĩki wa bara. Thimũ nĩ 0721 328383. Ni uretha mabati mena hinya magemu na makwihokwo ma kugita nyumba yaku ndugethe kungitiga guku Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gutura magemu na mathogora mubashirire ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangi maingi. Twina discounts utangiona kundu kungi, mitaratara mihuthu ya marihi undu mwe na kuriha kahora kahora na installments huthu. Oho ni tukurehagira mabati na rua na mituki uri haria hothe uri guothe bururi-ini na ihinda rĩa mathaa 72. Tũrĩre thimũ 0746 667 456 kana ũtũcerere Thika Road Exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof.
Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova Hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Chaka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Get away. Ungenda rwimbo ruru rutuike rugathi thimũ-inĩ yaku hihinya *860*281# na uririkane Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Twacokererio ringi na riu tuthie na mbere na mohoro kuria andu ethi kuma wadi-ini ya Ololua gicigo-ini kia umbunge gia Kajiado ya Rugongo magite na giikaro kia hamwe na maafitha a wathani wa matura, maofitha a borithi hamwe na atongoria kuma thirikari-ini ya Kajiado muoroto ari kwaririria maria makoretwo magithinia andu ethi mwena uyu. Andu ethi maratetia gutiganirio gwa tabarira cia kumaguna matura-ini. Toria Wacuka wa Kiarie aratariria. Thukuru-ini wa maofitha borithi mwena wa VET Kajiado ya Rugongo nikuo mbeũ njĩthĩ aya maunanĩire njung'wa na maofitha wathani wa matura hamwe na maofitha borithi kuria matemanĩtie mathĩna maria makoretwo marĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ o. Mamwe ma mathĩna maya arĩ magũtiganĩrio kwa tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria irongoreirie gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ. Kama Ololua tutapata polytechnic kama any facilities that tusaidia hasa sisi youths tupate masomo, ingetukalia easier na atungekuwa tunasema youths wa kawaida, tungepunguza drugs kwa mtaani. Nĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mbeũ njĩthĩ matarĩirie bata wa gũtabania mũcemanio wa kũruta mawoni ma kũhĩtũkia waki wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. It is one thing to appear to a public participation meeting. It is another thing to have a quality public participation. Usiende pale kujaza namba. Usiende pale kupitisha vitu. In fact, jipange way before that day. Ukitaka hospitali jengwe kesho, msikuwa mnategemea wanasiasa ama sisi.
come for what is called a public participation. Mkuja mseme hospitali unataka wapi. Sawa sawa. Najua youth wengi wakuji. Ukikuja kwa public participation kuja useme. Maya mothe makirikana gukinyanira kugerera unyitaniri wao na haha niho kihumo gya thayo na kunina mirurungano iria ikoretwo irikuo. In as much as tunataka tusaidiane kama youth na sisi pia tuangalie sisi wenyewe. Wakati mnaongea nyinyi wenyewe kwa wenyewe mwambie bana wazee youth sisi pia tunachafua wenyewe. Wacha mtu afanye kazi. Ukifanya kazi hata kama umetengeneza 200 kula hiyo inakutosha. Ukiweka 100 ukule 100 si sawa? Na lengo na siku ambayo tunataraji kuvuna hiyo amani ni kwamba kutakuwa na amani kabla ya kura, kuwe na amani siku za kura, kuwe na amani baada ya kura. Na hakuna atakayefanya hivyo isipokuwa ni sisi. Hakuna kusema haya mambo ni ya polisi uniform. Hawa ni security lakini sio amani. Sawa. Andu-ini ha Inooro TV kuma vet Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wakiarie. Egatho Wacuka wakiarie nao atongoria kiama kia DCP ni mabetia kuha aikaria mwena wa mbere ya Rugongo makihurira ndefe murirukia wa federal githurano-ini kinini kiria giukite wa giturwa kiu kia ubunge. Atongoria acio maugite mari na mwihoko ati MCA wa ihinda riri wa wadi ya Evurore Duncan Bui uria niwe urarirukia federal yao ni akayukia uhotani githurano-ini kiu mweri-ini wa 11 mwaka uyu turi. Mwandikito wa mohoro Monica Njoki wa Njeri niwe tuhariirie riboti ino. Ni urugari uria urajia gwithegea ciama cia utati cikihariria guthimana hinya ithurano-ini nini ciukite kuma o gituro-ini gia seneta wa Baringo ithurano cia ubunge icigo-ini ngurani cia wodi Kihiri. Kiama kia DCP kiria kihuritwo njeki-ini kuhunduka kwa mutongoria wa kio Rigathi Gachagua kuma bururi-ini wa Amerika kirikite mwena wa mbere ya Rugongo na uritu wa kio wothe. Siwasikii vizuri mbunge wenu ni nani? Mbunge wenu ni nani? Mbunge wenu ni nani? Ati juzi huyu Roko mbunge wenu tulichaguliwa siku moja na yeye alikuwa anaambia watu Nairobi ati nyinyi ni watu wa UDA. Ati anasema nyinyi mnapenda William Ruto amwezi chagua mtu mwingine. Ni nyinyi mlikuwa mmemtuma? Roko aende asiende? Si Roko ni mtu ya one term? Kama William Ruto one term? Tena hata kama tunakaa kwa serikali yenye inaua watoto, sisi tutakaa nje ndani. Serikali ya kuua watu tutakaa ndani. Serikali ya kunyanyasa watu itakaa ndani. Serikali ya kuita huyu mkonji terrorism kijana yetu mtakaa ndani. Waende wasiende. Waende wasiende. Mekinyetie mweno cio kuhurira ndefe Duncan Bui. Hapa Kanyombora wakati walikuja walisema mama mboga atainuliwa. Mumeinuliwa. Walikuja wakasema mtu wa bodaboda atainuliwa, ameinuliwa. Walikuja wakasema mtu wa mkokoteni atainuliwa, ameinuliwa. Mbui ni MCA wa ihinda riri wa wodi ya Evurore iria iri gicigo-ini kiu kia ubunge. Kiama kia DCP gikiuga kiri na umani ya kuhotana kwihurira ithenya riu riria riatigirwo utheri thutha wa kwamurwo kwa Geoffrey Ruko gutuika minista wa utungata wa muingi. Nataka nimwambie huyu Kivoi mumshikilia, mtamshikilia. Ataingia asubuhi na mapema. Atongoria ni maigereire thirikari ya UDA makiuga ni magete gukinyaniria maundu maria mereire a Kenya makiuria muingi witheme kiama kia UDA ginya githurano-ini kinene giukite. Watu wengi sana wanatamani kuwa nyinyi watu wa mbele kwa sababu tumekasirishwa na William Ruto. Kenya mzima tulikuwa tunataka nafasi ya kufunza William Ruto adabu, lakini yetu iko mbali sana. Nasikia kura yake ni 2027. Nyinyi mmewekewa hapa karibu. Mtafunza yeye adabu? Mtafunza yeye adabu? Gerifotera Inooro TV, retwa riakwa ni Monica Njoki. Egatho Monica Njoki nake seneta wa Kitui niwe Enoch Wambua na ikiti hoya kuri President William Ruto rigi uhaguku wa ugitiri uria koretwo ugithie na mbere mihaka-ini ya kaunti cia Kitui na Tana River, akiuga ati minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen ndakoretwo akiruta wira wake wega. Akiaria ari Kitui, Wambua augite ati uhaguku wa ugitiri ni undu ungenino ni president ari wika, agitetia kwihirira kwa njukaniriro cia kinduriri iria iracungiriria ikuo, woje na uici wa mahiu gatagati ga kaunti icio igiri. Oho Wambua ni oritie Ruto gutigirira ati ni kwagia na thayo Kitui mbere ya icera riake ria tariki 20 mweri wa 10 hindi ya gukungwira mambura ma thiguku ya Mashujaa.
Mimi kama seneta wa kaunti ya Kitui nimechoka. Nimechoka na waziri wako wa usalama. Nimechoka na regional commissioner wako. Nimechoka na county commissioner wako. Nimechoka na DCC wako. Nimechoka na ACC wako. Watu wa Muudha wako na haki ya kuishi kwa amani manyumbani mwao. Talk to your regional commissioner. Talk to the county commissioner. Rudisha amani kwa watu wetu wa Muudha. Nimesikia huyu president amesema anakuja huku kwetu tarehe 10, tarehe 20 Oktoba. Ati mashujaa kule Kitui. Mimi nimesema Mr. President, Kitui ni Kenya pia. Uko na haki ya kwenda mahali popote unapotaka kwenda. Lakini ujue ukikuja Kitui ni lazima amani ya watu wetu ionekane na irudishwe. Toikirie o ringi arugathie kuraya ni amutigo kundererwo twakundererwo ni turacokereria. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Ruiru Mabati Factory. Abuni kuthi area ehotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma keriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia megatu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigira order yaku tugaukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town, ningi no hure thimu 0111 050 700. Unifagite kugura ngundo yaku mwaka uyu, gaka niko kahinda karia kega. Ngundo yaku nigwetereire na guku nikuo iri Ocean View Ridge Vipingo, kuria ugiaka mucii waku wa gicwaini. Achievers Paradise Kemuka Gong no wake mucii waku guku okirutaga wira Nairobi. Ushindi Gardens Naikuru, The Great Oasis Gardens Nanyuki. Thogora ni kwambiriria shiringi 399. Tuhurire namba ino nayo 0790 300 300.
Today, 51 years, for example, when people are reading after 4:30, they say, what was it that really made teachers hide that? Yeah. Because it's real. Yeah. I headed a group of scholars to do what today is quoted African Bible, which is actually that one. That's the one called Ka, Holy Book of Netta. So that is how, I became president of African Spirituality in Promotion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ngatho na guthie na mbere na gutwirorera twacokereria na atongoria kaunti-ini ya Bungoma mathiete na mbere na guthingata muingi wa kaunti ino kuhimbiria urimi wa kahua uria maugite uri na umithio munene. Senator Wakori Wafula erite arimi kahua kangirimo uria kwagiriire no karehe ukuria munene kaunti-ini ino na kwarahura ikiro cia wonjoria. Wangari Mario wa muigana na riboti ino. Akiaria thutha wa kugomana na arimi aria maramukagira mathomo megie urimi wa kahua, Senator wa Bungoma Wafula Wakoli oritie muingi wa kaunti ino uhimbirie urimi wa kahua uria wonekete ugika wega icigo-ini nyingi cia kaunti ino. Huu ni mpango ambao nimeweka kuhakikisha kwamba kando na siasa za kila siku, kando na kazi zangu za rasmi kule bunge Nairobi, lazima niweze kuwekeza katika watu wa Bungoma, kwa sababu ukulima wa kahawa sasa ndio unaleta kipato kikubwa kwa wakulima wa pembe mbalimbali za humu nchini. Kwa hivyo wakati unaegeza katika kahawa, kumaanisha kwamba tutafanya biashara kilimo. Oho arimi aya ni mahetwo miungurwa ya kahua na mataro megie urimi wa kahua, makiurio githomo kiria mathoma magagitheremie kuri angi. Na tena tumepata miche kutoka kwa senator, amekupatia naendelea kupanua ukulima wa kahawa kwa kila wadi. Hata saa hii naona hata tufikiwe na factory zingine kama Siboti ward haina factory, lakini wakulima saa hii wako wengi, hata wengi bado wanahitaji seedlings zaidi. Na miche hii 25,000 itawafikia watu bila malipo, kuhakikisha kwamba waanze kujivunia kuwa Wakenya, kuwa watu wa Bungoma, na kwamba kipato watakachopata waweze kujenga familia zao. Na wao baada ya kupata miche hii, iwapo wataona ni bora zaidi, wataweza kununua. Anasema nitakaporudi kule mashinani, niko tayari kuelemiza wakulima wenzangu kuhusu kahawa. Niwaambia kwamba kahawa, kupitia kahawa hatutakosa pesa mfukoni. Atumia na ayuthi marathingatwo meyumbe ikundi-ini niguo mahote gukinyirika na uhuthu tafarira-ini cia mathomo ma urimi. Hao pia nitaangalia wadi ambazo sijawafikia, ili kina mama wasiojiweza waweze kujiunga katika vikundi, wapande avocado, na itakapokuwa vile vile wavune kama CBO, waweze kuuza na weke pesa mfuko. Wakoli augite gicigo kia Bungoma kiri na tiri munoru na nikiamukagira mbura nyingi, na uguo no kuhotekeke urimi wa indo nyingi uria ungiarahura wonjoria wa kaunti ino na njira nene. Nitakuwa tena na mpango wa kuleta miche 20,000 ya mimea ya avocado, Hass avocados. Mche mmoja wa avocado ni shilingi 550 ama 600. Lakini nitaletea watu wa Bungoma miche 20,000. Hapa Bungoma kahawa ndio gold kwa kila mtu na kwa kila vitu vyote, hata masomo nini. Tumejifunza vile tunaweza kupata kwa micho moja
tunaweza funa kilo ngapi na kwa malipo tutapata pesa ngapi. Ica ikuhĩ icigo nyingĩ bũrũri-inĩ nĩcionekete cikĩhĩmbĩria ũrĩmi wa kahũa ũrĩa matukũ-inĩ ma hau kabere watabanagio mũno o kaunti-inĩ cia gĩtarũ gĩa gatagatĩ. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Tuikare o ũrĩmi-inĩ na rĩu tũhũgũkĩre wa makorobia kũrĩa arĩmi a matunda ma makorobia kaunti-inĩ ya Gĩthii nĩ marakaya makĩhoya ũteithio wa kũhũrana na mũrimũ ũrĩa ũragũmĩra mĩtĩ yao ya matunda wambĩrĩirie na mahuti na macũngĩrĩrio mĩtĩ ĩkoma. Rĩu marorio ũteithio kuma kũrĩ rũhonge rwa Ngirigaca arĩa maugĩte kũrĩ na ndawa cingĩteithia kũhũrana na mũrimũ ũyũ nĩguo gũthara mĩmera yao ĩrĩa marauga ĩkoretwo ĩkĩmarehera ũmithio kuma marika ũrĩmi-inĩ ũyũ torĩa Wangũi wa Mwangi aratarĩria. Hatujui ni dawa gani tunaweza spray. Arĩmi a makorobia kuma kaunti-inĩ ya Kisii nĩ maragiĩka kumana na mũrimũ ũragũmĩra mĩtĩ yao ya matunda na kũmĩrĩa kwambĩrĩria o kuma mahuti-inĩ. So inakula chlorophyll yote na maliza, unapata sasa mti na seed leaves. Seed leaves inaacha matunda peke yake, hiyo matunda haiwezi kuwa. Na pia inakaa muda kidogo inaanguka. So baadaye unapata hiyo mti imeanza kukufa kutoka juu ikiteremka. Ugonjwa umetokea sio hapa kwangu peke yake, karibu Kisii mzima. Hiyo ugonjwa ina affect matawi yote ya mti. Mpaka hiyo madawa inaanza, yani matawi inaanza kutoka kwa mti. Mti unapaki uchi kabisa. Arĩmi aya nĩ magĩakĩte na mũrimũ ũyũ kwa ihinda o nginya mĩmera yao ĩmwe ĩkoma, ũndũ ũrĩa ũnyihĩtie magetha mao na gĩkĩro kĩnene. Kwa hiyo miti 500 for the last year tuliuza vizuri. The last highest price tuliuza 120 per kg. And this year main season ambayo ilikuwa March it was said tuliuza at 70 shillings per kilo. But this season ambayo ni ya August, September, October hatutakuwa na matunda sababu ya ugonjwa ambayo ya basement. Sasa bei iko juu lakini produce iko chini sana. Arĩmi aya rĩu marakaĩra rũhonge rwa Ngirigaca kũmateithĩra ona gũtuĩka kũringana na ũmwe wa maabitha a ũrĩmi kũrĩ na ndawa ya kũhũrana na mũrimũ ũyũ no harĩa arĩmi matamenyete. Isipokuwa this year ndio tumepata na shida ya ugonjwa ambao tunaita parasites. Hii imetusumbua sana, tumejaribu kupiga dawa lakini haisikii. Currently we have another parasite which is really affecting our avocado called the Persian mites, and actually it's destroying our fruits, but there's a chemical for it. If they come to the office here in Kenyanya, probably we can give them the advice on the way forward on how to treat the avocados. Ũrĩmi wa makorobia na mũno mũhĩrĩga wa Hass nĩ woereirwo na gĩkĩro kĩnene gũkũ Kisii na arĩa mawĩingĩrĩire maugĩte nĩ monete mwĩhoko mũnene wa umithio waguo. Hii chai inakuwa kubwa na wakati imeiva sio tamu sana kama hii Golden Hass. Kwa hivyo watu wanapendelea hii Golden Hass kwa sababu hata bei yake iko juu kidogo. Ukiwa na miti kama 10 hivi hiyo naweza saidia wewe upeleke mtoto shule. Tuko na industrial park ambayo imejengwa hapa, iko almost kuwa complete. At least tuko na soko, at least tukua tunauza, inapelekwa pale, alafu inaleta mapato kwa wakulima. Na wakipata at least watu hawatakuwa na shida ya school fees. Thĩna ũngĩ arĩmi aya marauga ũgirĩtie mandandũre ũrĩmi ũyũ wa mikorobia nĩ wagi wa mĩũngũrwa gũkuhĩ nao ona gũtuĩka nĩ maracokia ngatho nĩ tabarĩra yambĩrĩirio ya kũheana mĩũngũrwa nĩ seneta wa Gũthukio Esther Okenyuri. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi. Nao andũ arĩa marĩ mawathe kuma kaunti-inĩ ya Isiolo rĩu nĩ mekũgunĩka na mũbango ũrĩa ũkũhũranĩra ihoto ciao nĩguo kwamũkĩra motungata makinyanĩru ma ũrigitani na gũkuruhanio harĩ mĩeke ya mawĩra. Nĩ mũbango ũkinyanĩirio nĩ ikundi itiganĩte cia gũtetera andũ arĩa marĩ mawathe makĩenda gũthomithia mũingĩ kũhĩmbĩria andũ arĩa marĩ na mawathe na kwaga kũmathutũkania, ũndũ ũrĩa ũtũmaga maigue matirikĩtwo nĩ rũrĩrĩ. Karega wa Abuthia nĩwe wĩna riboti ĩno makĩria.
ikundi itiganite cia gutetera ihoto cia andu aria mari mawathe unyitaniri na thirikari ya Isiolo ni maruguritie mubango wa miaka 3 uria urongoreirie kuhuranira ihoto cia andu aria mari mawathe na guthomithia muingi gwithema kumathutukania undu uria urituhagia miikarire yao. Huu mradi unalenga kuboresha maisha ya walemavu kupitia njia ambayo ni ya kuhamasisha wananchi ili waweze kuacha unyanyapaa. We want the community to be the communities with disability to be aware of their rights, and we want the entire community in Isiolo to be aware on the rights of persons with disabilities. We want disability inclusion to be realized. Hindi ya kuruguria mubango uyu anyitite mi matiganite maugite mubango uyu ni uguteithiriria kuhura njeki andu aria maikaraga na mawathe kuona ni makoragwo mamukitwo hari guthukirwo mieke ya mawira kwamukira githomo ona motungata ma urigitani. Tunalenga kupata vijana ambao wako na ulemavu ili waweze kupitia what we call inclusive internship program. Wakipata hizo skills ama taaluma waweze kujisimamia. Aheani ya motungata ma urigitani nimekwamukira mathomo ma gutungata andu mena mawathe ngurani mubango-ini uria urathie na mbere kaunti-ini cia Isiolo na Kakamega ugitanywo gutirihwo mwaka wa 2028. Caregivers are among the people or among the participants in these dialogue forums, for them to be aware of their rights as the caregivers and how they can be assisting persons with disabilities or the people who are under their care. Thirikari ya Isiolo ni iranĩire wirutĩri wayo harĩ gũtigĩrĩra nĩ manyitirĩra andũ arĩa marĩ mawathe kuma kwamũkĩra gĩthomo na ũrigitani ũrĩa mabataraga. When we start from the childhood, the ECD, and train these our disabled children, actually they will be very productive and they will be part of the society. Promise of our governor is ready to register 10,000. Among them will be the disabled people, the young children, the less fortunate one, to include them in SHA. Ngiribotera Inoro TV, ritwa riakwa ni Karega wa Buthia. Nĩ ngatho Karega wa Buthia. Nao atungatĩri a kanitha cia kiroho nĩ makayete kumana na wongerereku wa ciĩko cia ungumania gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa manyitĩte President William Ruto mbaru mũbango-inĩ wake wa kwenda ũthuthuria wĩkwo mbunge-inĩ ya bũrũri nĩguo kũnyitũkia ambunge arĩa marekuruhania na mahaki. Oho atongoria a ndini no makomithĩtie mũtugo wa gũkomboragwo kwa nyanake cia gũthoga mĩcemanio ya mũingĩ ta gĩkĩro kĩrĩa kĩronekire hĩndĩ ya gũthagana mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua makiuga ciĩko ta ici cia gũthigitha itugĩ cia thayũ wa bũrũri. PVK welcomes the president's recent stance against corruption and privilege and pilferage of public resources. Such tough talk isn't new. More often than not, it is not followed up with action. PVK notes with a lot of concern of the recent trend of hiring goons to settle scores and terrorize real or perceived opponents. We want to see heads rolling. We want to see people arrested. People that received the 10 million he was talking about. It seems he knows who received the 10 million. We need to see them arrested. On the other thing about hooliganism, as a church, we are here to petition the government. You have a duty of protecting us. It is your duty. The Interior Ministry, don't threaten, bite. We need to see the journalists that were beaten. We know who beat them. Na rĩu tũingĩra iharo-inĩ kũrĩa mbaũ ya ndagĩka ya 65 ibindi-inĩ gĩa kerĩ ĩrĩa ĩrabungĩrwo nĩ Osama Lomlui nĩraiganire kũhe Morocco tigiti wa kũingĩra gĩkĩro-inĩ gĩa semi-final kĩa mbĩtĩka cia CHAN mwaka wa 2024 thutha wa kũhota Tanzania na mbaũ 1-0 harĩ ngucanio ya final ĩrĩa ĩrathakirwo ira.
Riu Morocco igacemania na muhotani gatagati-ini ka Uganda na Senegal guku Madagascar iria iraikirie nja Kenya na bao 4-3 cia mikwanjo ya penalty igibangirwo ngucanio na muhotani gatagati-ini ga Sudan na Algeria. Uganda na Senegal iguthaka thaa 11 cia hwaini guku Sudan na Algeria igicemania thaa 2 cia hwaini. Ahotani eri makigwatira mweke wa kuingira gikiro-ini gia semi-final. As it's worked out here to Edinado. This is where he excels. Present in the quarterfinals. That's a delightful ball played across to Nanlui. That's 4 goals in 3 matches. Ona wa muhaka witu ti bururi wa Tanzania aracokirio guikio nja. Tugithii na mbere ni ati nake mutengeri wa bururi wa Bahrain Winfred Yathi ni arandikithirie rekodi njeru ya gutengera ihenya ria mairo 1 akihuthira ihinda ria ndagika 4 sekondi 40.13 akiandikithia uhotani hari mahenya ma Diamond League maria marathie na mbere bururi-ini wa Switzerland. Na ihenya-ini riri ria 1 mile steeplechase ni ihenya rieru rirageririo rionekekana no rikuruhanio mbeteka-ini cia Diamond League kuona ikinya-ini riri ria muthia airetu matinahanyuka ihenya ria mita 3,000 ria kuruga mihinga na gutoboka mai-ini. Ihenya ria riri ni rio riuikaine ta 1 mile steeplechase. Winfred Yathi bringing it to the Diamond League stage on the 440. Egatho cia mwanya muno makiria ni gutwirorera ya watwirorera uri mucie na ya watutumira ndumiriri mutongoretio ni mundu wetirwo General JM Karanja aranjira kuria mwena wa Kinyona mena family yake mamwe mitambo-ini oro hamwe na mundu wetirwo Terry Kahenya ari kuria mwena wa Huruma ceceni-ini ya borithi. Onawe nginya utana twandikira ndumiriri na kuria riothe makinyaniria mutamburu koyo wa Inoro Miaraho ni ngatho cia mwanya muno makiria gia na miaraho miega ni na mbere na gucanjamurwo ni tabarira hurani cia Inoro TV iria kwajete ka gitonga wa Wambui.